بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: الباب السادس في الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله. اعلم أن الملائكة عباد الله مكرمون أو مكرمون عنده، يعبدونه ويسبحونه ويطيعونه ولا يعصونه ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فمنهم حملة العرش وسكان السماوات وحفظة على بني آدم وموكلون بالأمطار والنبات والنطف والأرحام والتماس مجالس الذكر، ولا يحيط بعددهم إلا الله. يأتي الله سبحانه وتعالى تبدو الموت بطور بسيني بباك يحمد ليأتي لينتري رجول إن العالم محمد صلى الله عليه وسلم أو مؤلول يميل سبير ميل يوجول صحابة بفو أجول إهورك لجوك دينك بجوك نوكال يو الله جوكي كان دين أو تابنتنا إهور مكة وجدت عند مكة كدي. اللهم آمين. wandi fiiɗo walla yurmi namo himo jokki mo soggana en dambude fi gonɗinal ngal ko yewtuno en ka dambugal jowabal ɗo laɓɓingol allahu subhanahu wa ta'ala, laɓɓinamo kadi dewe ɗen, laɓɓinamo inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin, hara nandindinnaɗe mo e tagore makko nden few, hara riwaali e makko kadi ko tabintinnani hoore makko kon maa ko nelaaɗo tabintinnani mo kon. E yewtuno ɗon wonde askintinniiɓe kadi islam ɓe en no waɗi pecce tati e ni sifaaji, sifatu fiiliya. O yewtuɗo ko salafu salih gomɗini kon e muɗum ko ɗum haana gomɗineede. O yewti kadi woɓɓe goo ƴetti feññiiɗi haa tabintinniɗi haa nandintinni e tagore Allah nden. O yewti woɓɓe goo kadi ɓoynuno ɗi fes, hucciri ɗi few, jaɓaali ɗi fes, waɗi ta'til. hande dambugal jeegaɓal ngal ɗo ko yewta en ɗo ko fii tagore e tagore Allah goo. O wi fil imani fi gomɗingol bi malaikatillahi, malaikaɓe Allah ɓen, wa kutubihi e defte ɗe Allah cippini ɗen, wa rusulihi e nulaaɓe ɓe Allah nuli ɓen. O wi elam andu anna malaikata wonde malaika ɓe ɗo ibadullahi ko ɓe jeyaɓe Allah, mukramuna teddinaɓe indahu ka makko. ɓe malaika ɓen ko tagu e tagu Allah ngu. Allah subhanahu wa ta'ala tagiɓe wona hatton jingol e maɓɓe de, o muuyi tun tagugol ɓe, kono o jonni ɓe golleji ɗiɓe golla ɓe maccinɗinnanomo sabu gollugol ɗin golleji ɗon. woɓɓe goo o waɗi ɓe nuleteɓe hakkunde makko kanko Allah e ɓiɓɓe adama ɓen, nulaaɓe ɓen, ɓe cippina wahyu on. woɓɓe goo o halfiniɓe tamgol wonkiji ko taga kon. woɓɓe o halfiniɓe sendugol arsikaji ɗin. woɓɓe o waɗi ɓe aynoɓe ɓiɓɓe adama ɓen, contrôla ɓe golleji maɓɓe. sifanta en ɓeeɗo ko tedduɓe ko waɗi kamɓe ɓe yeddata Allah few.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بيدتا الله فيو ɗum waɗi fedde goo e feddeji julɓe no yaari wonde ko ɓe ɗo ɓuri teddude ko Allah tagi gon fof ɓe ɓuri hay enen ɓiɓɓe adama ɓen kono ko ɓuri sellude kon ko ɓiɓɓe adama ɓen ɓuri teddude tawde kamɓe malaika ɓen ɓe kurkanto en kurkiiɗo on e kurkanaɗo on ko haray ko kurkanaɗo on ɓuri teddude o wi annduɓe malaikaɓe Allah ɗo ko ɓe jiyaɓe Allah wonaɓe Allah dey on anndi no woodi goo e shirkaynoɓe goo wiɓe malaika ɓen ko ɓiɓɓe Allah rewɓe wona e Allah ɓe taga wona e annoro Allah ɓe taga wonaɓe ɓiɓɓe Allah rewɓe ko ɓe jiyaɓe Allah teddinaɓe ya'budunahu hiɓe rewamo kanko Allah wa yusabbihunahu hiɓe subbihinanomo ɓe seninamo ɓe mawninamo ɓe teddinamo ɓe laɓɓinamo wa yuti'unahu hiɓe ɗoftomo wala ya'sunahu ɓe yeddatamo few wala yasbiqunahu bil qawli ɓe adatako mo kadi e konngol ɓe wattako ado o yamirde ɓe o tuma o yamiri ɓe on tuma noon ɓe waɗa ɓe miijatako ɗum e haqqille maɓɓe ɓe nayi waɗen ɗum ɗo o gasa ɗum ɗo kadi no moƴƴi wa hum kamɓe bi amrihi e yamirore makko kanko Allah ya'maluna hiɓe golla kala ko o wi'i kala ko o yamiri ɓe ko ɗum ɓe woni e wadde ɓe ala e wiide joni awa ha ndaaren ma awa ha joni ha miijitoɗen ma habboɗen taw seeɗa kamɓe ɗum alaa toon ka maɓɓe ko enen jogii ɗum wowlane wonde Allah no yamiri hunde kaare inna hihi ko goonga kono noon haray fewnu ɗo ko beendaren no ñeeñiniren kamɓe ɗum alaa toon o wiyo ɓe waɗu ɗum ko ɗum ɓe woni e waɗde fa minhum no e maɓɓe hamalatul arshi rondiiɓe arshi on ɓen wa yahmilu arsha rabbika yawma idin fawqahum samaniya no toon jeetato rondiiɓe arshi Allah on wonaa wondema Allah haa toon jinnu e maɓɓe wonde jooni haa si ɓe acciti arshi Allah on arshi on yanay ko o waɗiri ɓe o tagiri ɓe o maccindindiri ɓe kamɓe kadi yo ɓe jogo ɗon arshi on ɗon ɓe heɓa ɗon dewal ɓe heɓa ɗon kural ɓe heɓa ɗon teddungal wa sukanu samawati no toon kadi ɓe tawata ko hoɗuɓe ka asama'uji dow toon kamɓe ko ɗo toon ɓe woni no e maɓɓe wa hafadatu ala bani adama no toon aynuɓe hiwɓe wonɓe hiwde ɓiɓɓe adama ɓe hiwa ɓe wota cheytaneji tampinɓe hiwa ɓe ayna golleji maɓɓe ɗin winda golleji bonɗi ɗin e golleji moƴƴi ɗin mo ɓe no wondi e malaikaɓe ɗowoɓe wontirɗo ka nano e wontirɗo ka ñaamo yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahar to woni malaikaɓe go jemma ɓe aynirta en a subaka yoni wowi tula o hara ɓen no yeyi ñalla ɓe aynigol ɓen ɓe ara ɓe hawrudire ka subaka ɗon ɓen ɗon kadi ɓe fuɗɗo ɗon dawa maɓɓe on kamɓe kadi haa ka futuro ɓen ɗon kadi yahi ɓeya kadi ara ko wona noon seeɗa hiɓe ɗuuɗi wamuwakkaluna bil amtari no woodi malaikaɓe go ko ɓe halfina ko fiiɗandiyan saño jam kamɓe soggata duule ɗen kamɓe hiɓɓinirta ɗon ɗo Allah ɓe koddori e makko o yamira ɓe yo ɓe soggu ndiyan ɗan ɗan saña nokku kaari e nokku kaari woɓɓe ko ɗum ɗo woni golle mum wanna baati e puɗi ko woɓɓe no halfina kadi e fuɗingol ko aawa kon ma ko Allah hoddiri e fuɗu ka burure harana ko neɗɗo aawi wannutaf ko noon kadi woɓɓe no halfina fi toɓɓe maniyu ne wonde nde toɓɓere maniyu ɗo nde ɗo ko gorko wonata nde ɗo ko debbo wonata nde ɗo ko bonde ko duuduure woɓɓe ko ɗum ɗon halfina wal arham e rangaji ɗin boobo wonata ɗon
reedu sonnaajo woɓɓe kadi ko ɗon halfina se boobo o woni toɓɓere nden toɓɓike awdi ndin woni aawaama woni fuɗi si woni balɗe 190 Allah subhanahu wa ta'ala yamira e malaikaajo on yo windu wonde o siko malaaɗo ma siko malkisaaɗo ko e ngurdam makko ɗan fof ko heɓata kon e ko heɓatama kon e ko honde o maayata woɓɓe kadi ko ɗum ɗo woni golle mum ɗen o weeno jogii fonction golle ko woni e gollude kon waltimasu majalisi adhikri woɓɓe ko kadi ko honno halfina ko ɗaɓɓutugol ka julɓe ɓen jooɗi no janto inde Allah no janga alqur'ana no jangidira alqur'anare ɓen kadi no hindude kaɓe yii ɗum wo ɓe noddodira ɓenna awa hino ɗo ko ɗaɓɓeten ko hino ɗo ka woɓɓe jooɗi ɓeɗo ko jooɗi ɗo ko jantagol inde Allah ko janngol alqur'an jantagol inde Allah noon koko no nelaɗo jantorayno noon e sahaba ɓe wona ko neɗɗo moƴƴinani hoore mum bid'aji inna awa ɗum ɗo kadi ko jantagol inde Allah hara nelaɗo waɗano ɗum andano fi muɗum sahabaɓe andano fi mum almamiɓe andano fi mum wona duuɓi wulure e goɗɗum fil islam ari on ti créana hoore mum ɗon jantagol inde Allah wona ɗum ɗo wona wolede dey o jantagol inde Allah tawat kono Allah mo yamiri noon no nelaɗo sallah sallam hollirno noon si ɓe ari kamɓe kadi ɓe jooɗo ɓe heta ɓen ɗon si ɓe jooɗike ɓe hetiɓe tawtiɓe ɗon yurmede Allah nden saaƴa e hoore ɓen ɗon ɓe immo ɓe yaha ɓe waɗoya contrandi ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓe yeeto Allah subhanahu wa ta'ala Allah no ɓuri ɓe anndude wonde de min taw jiyaɓe maɗa nokku kaari hiɓe janto inde maɗa ton hiɓe janga alqur'ana on ton hiɓe waajodira Allah inna mi waɗi on seede wonde ɓen ɗon mi yaafike ɓe ɓeyna goɗɗo goo noon hari no ɗon ɗum kanko na ɗum addunomo o arno tun fi haaju makko yiidugol e goɗɗo on tumate Allah wiya hay on ɗon o yaafama ulaika qawmun la yashka jalisuhum woɓɓe goo e malaikaɓe goo golle muɗum ko ɗum ɗo wala yuhitu bi adadihim illa Allahu huɓidata ko adadu ɓe malaikaɓe so wona Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun andi ikkiri maɓɓe ko ɓe njero hay gooto luttuɗo anda ɗuɗugol ɓe ngol noon ko ɓe milliard jelu en anda kono ko ɓe milliard ji ɓoyi ɓe ɓuri tawore luttuɗa nden fof wa anna allaha tabiti wonde Allah kadi ba'atha al anbiya'a o immini annaba ɓen o nuniɓe wa arsala rusula o nuni nulaaɓe ɓen on ɗum o nuniri ɓe mubashirina ko ɓe weltiniroɓe jaɓuɓe ɓen wonde Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴoto e maɓɓe Allah yoɓayɓe wa mundirina kadi ko ɓe rentinoɓe kadi ɓe rentina saliɓe ɓen wonde de Allah no jogii lettegol mo kambirani saliɓe ɓen lettugol ɓe ñande dargal so yaafaaki ɓe wa min no e ɓeeɗo nulaaɓe annabaɓe man sammahu llahu ɓen ɓe Allahu inni inde mum toɗɗi inde muɗum fil qur'ani ka alqur'anare no toon inde buy e maɓɓe inde nden no wowla kaarijo wadkur akhahum adam wadkur ɓen no linta ɓe lintaɓe buy ka alqur'ana wa minhum man lam yusammihi no e maɓɓe kamɓe nulaaɓe annabaɓe ɓe Allah wowlani inde muɗum minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka no woodi ɓe Allah wowlani fi muɗum few wa awwaluhum adamu abul bashar ko arti e ɓeeɗo annabaɓe ko adama baaba ɓandinko baaba yimɓe ɓen wa akhiruhum ko sakkiti e maɓɓe kamɓe nulaaɓe sayyiduna muhammadun ko koho meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallam annabiyul ummiyu annabijo neneyankojo ummi ɓe ko askintinnaɗo e nene mum al neɗɗo mo wawata sina haala yumma mum mo windata jangata siko enen
si neɗɗo woni windata janngata haray mo ɗoyti ko ayiɓe moranaaɗo o wata windude wata janngude kala ko en daaranena ko woni ɗo daaranena message on ɗo message ari ngani no sona kono min mi wata janngude onon on ɓe naɓano ka l'école nana ɓe janginamen ɓena ko soppare marena on ko ɗum ɓe jokkinnomen enen ɗum ko ayiɓe kono nelaɗo kanko sallallahu sallam ko mu'jiza ko ngalaw Allah waɗi nelaɗo gaynayo windunayo janngu ko dargugol hujja sabu asayno o winday o janngay so addino deftere ɓe nani ɗo ko walli faade o walli ko oɗo windude kanko waɗanno hoore makko kono mo windata janngata few si addi wano alqur'an ɗum ɗo ngalɗinay yimɓe inna ha ɗo ɗum ɗo deyno ngalɗini ɓayde o e anndira o windugol ennana o janngata o ala karamuko o addi wano ɗo ɗum ɗo ko e murɓe kaalna kanko sakkite maɓɓe kanko hombi ɓe khadama annabiyina kanko woni hombuɗo timminɗo annabaɓe ɓen wa anna allaha azza wa jalla tanim kalimatu sayyid naakirahu sayyidahu sayyid kongol sayyid ngol ari e maako nelaɗo ana sayyidu waladi adama wala fakh o kooho no yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɓe sahabaɓe taabina en ɓe wiyatano mo sayyid no anda ko sayyid kono ko honɗum o hana mantirede koko tawata on sifa ɗon ko kanko hertori annabiyu arrasul assadiqu almasduq ko sifa ɗum ɗon no ɓuri wigo sayid ɓay huyno wiyede sayid ha yedde soɓe goɗɗo wiye sayid inan so o wiyama sayid mara wonaali teddugal hertigal si a wacciri goɗɗo ko yimɓe ɓen fof wona e waccirede ara a teddinaɗum si a waccirimo noon ko tawata ko kanko tuufayda ma ɗuuɗa hanayi ɗon a teddi saji ko ɗum daare e waccoreji ko excellence chef de l'état chef suprême ko wonɗo wolete si faɗi eyo ɗum ɗon wowlere tum fayda ɓanɗoti ɗon fof nokko awa wi'ugol mo annabiyu arrasul ɗum no ɓuri wiide mo sayid wa anna allaha wonde allah anzala alayhi o cippini e makko kanko nelaɗo jibril al amina hoolaɗo on ɗon cippini bil qur'anil mubini alqur'anare feeñude nden kama anzala tawrata ono cippiniri tawretare nden kadi ala musa e hoore musa wa anzala al injila o cippini nde deftere l'injila ala isa e hoore isa wa anzala zabura o cippini deftere zabura nden ala dauda e hoore daud wa anzala suhufan o cippini ɗereɗi goo kadi ala gayri e ko wona e maɓɓe wano suhuf ibrahim min al anbiya immorde annabaɓe salawatullahi yurmedeji allah juulugol allah alayhi woni e maɓɓe ajmaina ɓe fof maɓɓe fo mo ɓe e ɓeeɗo annabaɓe e ɓeeɗo nulaɓe allahu subhanahu wa taala kippinaniɓe defte nulaɓe fof no mari defte annabaɓe goo ko defte nulaɓe ɓe fepponiri ɓen ko ɓen ɓe yamirayo ɓe huutoriyo ɓe yottino e kamɓe kadi sengo ka ɓe wontiri toon ɓeeɗo defte cippinaɓe ittaɓe ka allah ɓe cippina tawrata e injila e zabour e sohfu ibrahim e alquran e goɗɗe goo
ɓeeɗo ɓe fof majje ko ɗe noddata ko wonde ko Allah gooto haana reweede. ɓeeɗo fof no noddi wonde yo yimɓe ɓe yo ɓe moƴƴi jikkuji maɓɓe ɗin, wota ɓe wonu tooñooɓe, taɓe wonu jamfotooɓe, taɓe wonu fenooɓe, yo ɓe laaɓondir, yo ɓe nafindir, yo ɓe hebbi leydi nurɗal e peewal e kulol Allah e wallondiral e dewal Allah. ɗum ɗo ɗe fof ɗe fotten ma e mum noone dewe Allah goono no ara moftaali goo Allah inna min ko ni juuriran ɗon mi wiya moftaali ndaa ko sanza o inna onon kadi ko ni juurirton ma ɗum ɗo mi harmi ni onon maayo ñaamu ɗum ɗo woɓɓe goo o daginana ɓe wana noon ɗon wana non noon diinaaji ɗin koni baaba gooto ko neeniraaji majji on seeɗi. qala taala Allah towɗo on wi'i qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqi wa ma utiya موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولو آية هولي وندر هاو ساوانا يجولو أجابا ينولا بمفهوما بفو أجابا وندر وألا نوي بغمدنا هولو لادو defte cippiiɗe ɗen fof iwɗe ko Allah ɗen gonɗina wonde ka cippagolɗe ko ɗe cippotoɗe fof ko ɗe goonga ɓe ɗe cippi e mum ɓe woɓɓe e maɓɓe wayluno ɗon wat modifie kono ko lasɗi cippiire on pelletton ɗon ko goonga. Allah yaɓiren no ɓuuru wi'e amanna men gomɗini billahi Allah wama unsila ilayna e ko cippina e amen kon meɗen jaɓi ɗum nde deftere kippinaande ka amen e hoore amen nde ɗo ko nde goonga ko Allah nde iwri ko goonga nde addi kono kadi wama unsila e ko cippinano kadi ila ibrahima faade annabi ibrahima sofu ibrahima meɗen gomɗini ɗum ko Allah iwri wa ismaila e ko ismaila jonnano e defte wa ishaqa e ishaqa wa yaquba wal asbaq e geɗal ɓe ɓen ɗon ɓe wama utiya Musa eko Musa okkano e deftere ɗum ko Tawrata wa Isa eko Isa okkano e Injil wama utiya nabiyuna eko annabaɓe gon okkano min rabbi immorde e jeyɗoɓe immorde e defte e mujizaji e ɓure e teddule ɗon no fof meɗen jaɓi meɗen gomɗini meɗen hooli la no farɗi mumen sendata bayna ahadin hakkunde hay gooto min ɗum e ɓeeɗo min jaɓana oɗa min sarano oɗa wa nahnu menen lahu wonande kanko Allah muslimuna ko men jebbiniɓe ko men julɓe meɗen ɗofti ko o wima yomin waɗo ko ɗumen woni e waɗa ɗum ɗo woni l'islam wona suɓugol inna oɗa annabijo miɗo jaɓi oɗa kono oɗa kam mi jaɓanama nde deftere ɗa ko miɗo jaɓi wonde ko Allah cippinni kono ndeɗa kam mi jaɓa wonde ko Allah cippinni wa anna allaha wonde Allah awjaba o waɗɗini ala jamili l umami e hoore moftali ɗi fof biddukuli naatugol fi dini islami ka dina l'islam Allah farli o waɗɗini e hoore moftali ɗi fof woni ko ɓaleɓe ko daneɓe ko arabuɓe ko portoɓe o waɗɗini e hoore maɓɓe fof naatugol ka dina l'islam kono wasi o wi waman yabtagi gayra l islami dinan falan yuqbala minhu kala wo ɗaɓɓuɗo ko wona l'islamu diina o diininora o rewira Allah harna l'islam falan yuqbala minhu o jaɓantaki ɗum few o jogoraka jaɓanede ɗum lan oɗo ko naafiya lil istiqbal
وهو كانك في الآخرة كالآخرة من الخاسرين كبر من كجيها كان لكل دين بو ورغير الله كرنا الإسلام وجبنتاك لا خرا وني فردو ولا ونغو رونكي هبود وغولو رونكا يوبيد وأن الله وند الله قد آتى وأوكي كل نبي النبي وأقيم من الآيات إمود إيمان الدليل المعجزات ما كنت توتا مثله صفة آمن عليه البشر يمبي بنقوم دينايدو هولو أن نلو وناني نلمي نناكو ففلا نناكو إنفانتا korondom annabijo onne mo mujiza mo yimɓe makko ɓen tawata ɗum ɗon waɗa ha yimɓe makko ɓen jaɓa ɓe hoolo ɓe anda oɗo wona neɗɗo ni nala ni walamma kanat risalatu nabiyina sallallahu alaihi wa sallam sanga laatino nelal risala nelal o annabijo meɗen ɗo muhammad amma ko kangal ɓuri hunnude ɓuri yaajude ɓuri moftude wa shari'atuhu sharia makko on nasihatan ko montuɗo lima tagaddama ko addi kon e shari'aji sanga laatonno ɗum ɗo ko ni wayi اقتضى ذلك ɗum landike ɗum ɗon ñaawi an takuna nde laatoto barahinuhu dalil ji makko ɗin ma dalil ka diina makko ɗo adhara ko ɗum ɓuri feeñude wa ayatuhu maneji makko ɗin mujisaji makko ɗin abhar ko ɗin ɓuri ngalɗinde ɗin ɓuri ɓurata abhar ani abharahu ko ngalɗingol ko ɗin ɗon ɓuri wonde ngalaw ko ɗin ɗon ɓuri mi ɓuri fayda diwde haqqin wa dalailu sidqihi dalil ji gongol makko akbara ɓuri mawnude wa aksara ɓuri ɗuuɗude mubalagatan ka hattinoygol fi igamatil hujjati fi ñinnugol hujja on wa idahan e ka ɓangingol feññina li sulukil mahajjati e laawol naatugol e laawol suluk ko naatugol e suluki sabu naatugol almahajjati e laawol manhaj o andi huunde kono nde janɗiri o onon nde haani heɓirde jagge kono étage on towirta o yaajira o ko noon tugal nde ɓurta kelɗirde ɓurta tiiɗirde ka nde wonno nelal o nelaɗo men ɗo muhammad kangal hadda tun e gorol ma e ndi leydi ɗo ma e fewno wuruɓe o zamanu ɗo ma ɓe daneɓe ɗa ma ɓe ɓaleɓe ɗa ko fii fof ka nange fuɗata haa kange mutata ɓiɓɓe adama ɓen fof ɓawli o rawni o woodunooɓe on tumaati e woodeɓe ɗo haa ñande dalngal ngal dari oɗo risala no mawni de ɗum ɗo hawruda e woɓɓe tawata ko ɓaleɓe woɓɓe ko daneɓe woɓɓe ko metta feereɓe woɓɓe ko jogiɓe gande woɓɓe ko kalabanteɓe woɓɓe ko ni woɓɓe ko ni ɗum waɗi kanko nelaɗo dalji makko ɗi mujizaji makko ɗin no ɓuri jogade dowle mujizaji nulaɓe nden fuu o wi faragadi ayyadahu llahu gonɗi allah sembinirimo kanko nelaɗo allah mengo bi anwa'in e nooneji min al ayati immorde e mandeji e dalilji albahira foonuɗi wal alamati e mandeji kadi fayi albahirati feeñuɗi fihano e majji ibratun tasakuyeji
لأولي الألباب جوبرا بحق الله للعلماء صلى الله عليه وسلم على سنبني نولي جبوي إيماني آيات علامات هنا فوقوت هذا المماني جبوي إيماني إيدي فو هيدي بوري mandeji goɗɗi goo feƴƴunooɗe ɗi annabaaɓe goo e nulaaɓe goo heɓuno hiɗi feeñi kadi tasa ko ye mawɗo no e majji kono noon ko joomiraaɓe haqqillaaji wa ma ahwaluhu laataaki alhaaliji makko ɗin kanko nelaaɓe ɗum kono o wuurini ɗon wa aqwaluhu e konguɗi makko ɗin wa afaluhu e golleeji makko ɗin ɗum ɗon wonaali إلا العجب الأجاب سونا نلا قرط نل إلا العجب الأجاب سونا نلا قرط نل ونحن الله صلى الله عليه وسلم أورينا نو كجيكو جما كبولو ديري مكو إنينيا نو واو نو جوغور دي جما نو kongurɗi o maakayno tawa kongurɗin ɗi yaaja kono maana majji on no mofti fayde ko ɗaɓɓa ko fof e huwondiral makko ngal hakkunde makko e wondiɓe makko ɓe hakkunde makko e ayɓe makko ɓe hakkunde makko e ɓe o fottaka diina mo ndaari ɗum ɗon tun tawa ɗum ɗon tun ko aaya ko ngalaw ko muujisa mo ndaari ɓe o jibinɓe mo ɓen ɓe o janɗini ɓen newɓe mo ɓen no ɓe wa'unono ka yorugol ɓerɗe wariniro tooñiniro wuurugol beere e zina e sifa wona ɗum ɗaari kanko ɗum ɗon fof tawi ɗum fof ala laɓɓini mo waɗaani mo ɗum ɗon fof memaani ɗum ɗon few wona ngalaw o ngalaw ɗo ɓay ko ɓuri heewde ko neɗɗo ko tawi yimɓe makko ɓen ɗo jogii ɗum ko ɗum kanko eɗo jokkata haa neeboya so tawayna soɓe o tumate wacci mo janngii siira makko o kanko nelaaɗo no o wuurirnoo ɗum ɗon tum gaynanaymo dalil yonaymo dari timmuɗo wonde heewi perdet o Allah moƴƴimo spécialement fii mission mo faala yo yotto o wii wala kadi ahsa lahu ulama'una gonɗi limanimo kanko nelaaɗo ɓe karamokoɓe amen ridwanullahi alayhi allah weltano ɓe alfa mujizati ɓe limanimo ngalawji mujizaji wulure wahiya tarjiu ila 5 anwa'in ɗin ɗon si tawi ɗi ñoggama ɗi artay e noneji joyi ko hakken ko ngalawji mujizaji ko ndaɗo mari ko karamo ko ɓe gono naɓi ha wi nelaɗo heeɓi mujizaji wulure kono sini larama ɗi tawate himɓe sori buye majjare no sori e nder hunde wotere ɗum ɗakkat ni sori e nder hunde wotere ɗin ɗon sorade e muɗum waadoji muɗum ko ɗi joyi o wi ahaduha goɗɗo e ɗin ɗon alqur'anu azimu ko alqur'ana mawɗo alladi on ajaza al insa wal jinna ala al ityani bi mislihi ronkini aw ajaza o ronkini al insa yimɓe wal jinna e jinna ala al ityani bi misli addugol wono makko walaw kana ba'duhum li ba'din dhahira haysi woɓɓe maɓɓe walli woɓɓe haysi ɓe wallodiri ɓe tambodirimo ɓe addi pehe muɗum ɓe jonike ɓe waɗi mutamarat joni awa ko honno mo ɓe yo windoy ɓe waɗi base mum feere wawaɗi andi wona alquran mujiza ɓurɗo mawnude on kollaɗo hokkako ko nder alquran ane وتضمن القرآن المفتي من العلوم إمرد إغاندة الإلهية
الله ينقول قال الإيوبك الله والحكم الربانية إنين إيوبك الله نهو والأسرار جندود التي إن كانت لا تنود محجوبة هديرنا محجوبة عنها نورنا قائمة أقول البرية حق الله تقول لك no elek alqur'anare furu letto ma yadullu kutindi qat'an pellet ala annahu wanda alqur'anare tanzilu kulli kitabin min arrahman arrahim imurde o alla hewdo yurmede ka aduna yurmede yafinde kala monari e gande de fu fasani gande de fu kala kandari daga alquran e gande joni je ko ka geography ko ka afero weyo doga kono bitto sagite e redu marahi numuri aljanin ko fi yani kala kandari daga alquran awatawai gande ko woni tonko ko gande lubbude ɗum ɗon wuuno to fewdo on tumaki e leydi ka tawata sifa piiji sifaji ka alquran ni ala e ndin leydi ɗo anda e nakan ko moƴƴini ɗum ɗon non jo anduɓe fi maaje ɗen ay ɓe jangi ko alquran yewta ko fi luggeeji maaje ɗen e yimɓe ko woni ton kon e piiji woɓɓe ko sabu ɗo naatiri kal islam ɓeyde ɗum ɗo neɗɗo wuurɗo e désert wuurɗo e ñordi ka ndiyan ala o wawa andude sifa ɗum ɗo nani wano ɗum amin gande ko woni ka alqur'ana kon no ɗum wa sani noona ɗin mo e mu'jizaji ɗin ma dahara ala yadayhi koko yaltiti e sookeje makko ɗen sallllahu alih wa sallam min almu'jizati mofde e ngalawji kawa keeji alkhawari lil aadati seekuɗi aada yaltuɗi e nder aada waya kasiratu jiddan ɗin no ɗuuɗi moƴƴi wiyete mu'jiza haariga lil aada ko hunde waɗa e nde ɓe tawata ɗum ɗo wowa wande inde mene ha hande men yaalima si yette so joni o yimɓe ke ɗo joni ari o jooɗi kewan hoore ɗo en yaari jullere en yaali hay hunde ko tambimo al amru khariqu lil aada inna en yii ko en yaari hande en yii ko woowa Allah subhanahu wa ta'ala sembiniri nulaaɓe makko ɓen fuu waɗangol ɓe piiji ɗi tawata yimɓe ɓen wowa yiide ɗin no waɗira non ayi o wi ɗum ɗon no ɗuuɗi yalti e juuɗe makko bus wa salisu tammum ɗum ma sabaga qablahu min al-i'lami bihi wal mubashirati no jaa e mu'jizaji kanko nalaaɗo ɗin ngalawji makko ɗin ko adimo kon taho andingol fii makko weltineɗi fii makko no winda ka tawrat no winda ka linjil wonde oɗo aray ko ni e ni o sifori ko ɗo o hoɗoyta ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ni o ardiroyta ko dina makko kam foolata ko ni no siforano noon ada o arde o ari tawi juste ko kañum wona ngalaw ko ngalaw rabi ko wina e ɓurɗo ma dahara li sa'iri ummatihi min alkaramati koko feeñani wonande mofte makko ɗen fof e monde e jeddude fa innaha no ɗum ɗo ɗeɗo jeddude dalilu ko tindinta ala sihhati dinihim e sellugol diina maɓɓe wa sidqi matbu'ihim e gongugol moɓe jokki on sallllahu alayhi wa sallam kadi feeñani ɗe mofte makko ɗen mofte ɗen tigi heɓi mu'jizaji heɓi karamaji wandur o wi ndaaro wandur duhura dinihi fi lmashariki walmagharib ndaaru feeñugol diina nelaaɗo kan ka funnaange e ka hirnaange wa hifdihi
رينو كادين من التغيير إمر ويلغول والتبديل واتتغول شانزغول ويل واتتغول الله هي دينك منذ أزيال جيلا كوري بيدان كوري من 700 عام دوبي تيمة إجئني تندو كفاولو كوالي فتو ولا وولدو أنا عندي دوبي ولو تيمة أنا يقول كمان نقول تيمو وي تندو ساندال تندو يظهر لك فينت يلتدنت بانجلت أن ذلك وند تندو بأمر سماوي يامرور إمور بك أسمدو واعتقاد رباني تندو فيند الله ينكور فيند إمور بك الله يعني يهون ون دوبي ولور دوبي تيمة إنا ينشانزاك دويلاك إهور محاولات إتالي وكلاريجي بس في يدو شانزو في يدو مدو في يدو مدو في يدو في مدانا فس كنو لانا نوائي يند أري كنو اللي وند وتدخل من القوة السماوية كنو كدوري بيك أسما دوغا ويواري كنو عندي no holle wonde ay ngandi no wodi piji ko moƴƴinaga constitution ji moƴƴinaaki e loi ji ɗumannaaki kono wona seeɗa ɗuɗɗaano والخامس جواب ما وهبه الله فألا أخلق من الأخلاق ما وهبه الله فألا أخلق كل من الأخلاق المرجئة العظيمة الموت والشمائل قرة الكريمة تنجل فوق شمائل أخلاق فوق نور يجيكم قرة تنجل كو الله أكيمو التي لا يجمعها الله مؤمن رتاد دوم فوق إلا لأحب عباده سنا قراب يدل إجياء المقبين وأكرمه قرب تنجل إجياء المقبين عليه إهوار المقبين وحسبك ينيمة قوله سبحانه كن مقصود قوي وإنك لعلى خلق عظيم أنجي إلى إهوار هيك موت يوني سنداني كورة هيكو تدوغا تبلدك نوار يمكنار يدل والله أوكي نلاركم دون يوني فهذا هو النار نهايبوكم ويوانا مانرو أن معجزاته وند نلو جمكرين كانكو نلا صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى نقلها إقول دي تنقسم إلى 3 أقسام إلي سندو يودا بيتي تاتي يعني نارغول دي معجزات جنال نودي إجيرانو هذا يكون نوني تاتي الأول ما نقطع بصحته فتقوم به الحجة وإن كان واحدا على انفراده كالقرآن العظيم وكتابة انفلت ما نقطع متجة فلت بصحته سن قلون وإيقاكم فأي أنا ينتواك هاوة وإيقا يغتنك فلت كفلت سن قلون داو hujja harano tilli hay so tawino ko hunde wotere ma ko goto eggi wona alquran tedduɗo on ɗo sikkitaka wonde ko alquran cippinode laaɗo on ko on jogiɗen fewno ɗo kala ko wowɗa e alquran hiɗen en sikkitaki ɗum ko pelle wa kan shigabil gamari wano seeka ngol lewru ɗum kadi seekilɗo e pecce ɗiɗi ndi wuruudi hisabu ɗum ɗon jonugol algol fil qur'ani ka alquran ɗum kadi en sikkitaaki ko pelle wa ka nabi'il ma'i wono ndiyam ɗan ɓulirno noon kadi min bayni asabihi hakkunde kolli makko ɗin kanko sallllahu alayhi wa sallam no arino e hadis fottaɗo e sendugol mum hakkunde imam al-bukhari e imam muslim ñande go e alan salam nelaɗo sallah sallam ɗaɓɓi ndiyam jama on ɗaɓɓi ndiyam tawi ndiyam ala ndiyam heɓoyi ɗon
tawi ko e loogu gokku tunni ya sallallahu alaihi wa sallam ƴetti sookeje makko ɗen waɗi ka nder loogu woyi yo yimɓe ɓen yo ar salligo ndiyan nawni kuccitagol tan ila yimɓe ɓen ara ɓeeɗo ara salligo yara yaha ɓeeɗo ara salligo yara yaha haa ɓe fof ɓe salligi ɓe gayni fof maɓɓe tawi ɓe ɗuuɗi woɓɓe no innayi ɓe timmuno hulude ɗum ɗo ɓura ɗum ɗo kadi ko kaawake goɗɗo ɗo ko ngalaw goɗɗo ɗo wa taksiri ta'ami qalil ko non kamɓe e musaji makko ɗin hebbingol ñaamete fanɗunooɗo o yona yimɓe buy l'ijtihadi dhalika sabu e ɗum ɗon saakitagol lollugol wantisharihi e saakitagol ɗum ɗon wa uduli ruwatihi e numɗugol filliɓe ɗum ɓen wa wuqu'ihi e ɗum waɗugol yaɗugol fi mashahida adima e seedanɓe e mawɗe tan yimɓe buyno ɗon wa mahafil kabira e jama a tawata jama no ɗuuɗi to ari noon e hadis Abu Talha Sulaym Abu Talha o inni ɓeygu makko Sulaym o wi mi nani hito nelaaɗo ngon goyitan laaɗo nandani ɓe hito weelaaɗo ene amara ɗon hay hunde o wi he ko gato hoye ɗum woni ɗo nani fayda hay soos ala o wi addanan koye ɗo prépare koye ɗo miɗo arde nelaaɗo yehi addoyi jama Abu Talha bay fotte makko awaade wirtunoy ngal honɗo maati laaɗo maako iwota maako ko honɗum marɗum o wi ɗumen maɗi ɗo lay ko ɓurrasa ko ani ko cobbal woni ko gatohoy o wi yo musulama waɗi ɗum sos o waɗi sos automatique o wi ɗo danela yimɓe sappo waɗi sookeje makko ɗen e ñaamete o jangi o wino o jangi ko allah hoddirani mo yo jangu kon o jangi o wi adde sappo ɓen sappo ɓe ari ɓe ñaami haa ɓe haari o haari ni awa bisimilla nodde kadi sappo kadi ari ɓen kadi ñaami haa ɓe wi ɓe haari ɓeyni jeyi addanera sappo ko noon addira sappo haa inna aɓe capanɗe jeɗɗo ɓe aɓe capanɗe jeetato tawi ñaamete on no heddori wano o wonirno noon ɗum law ɗum ɗon no yalti aada haarigolin aada ɗum ɗo koye teddungal ko Allah subhanahu wa taala seddinnomo kanko o wattore ɗon Abu Talha e Sulaym ɓayno kamanɓe noon ɗum waɗi sani noone ɗi mo ma naqta'u bi sihhati naw'ihi koko felliteten sellugol noone mum holli kasratu wuqu'i sabu heewgol ɗum waɗugol wa in lam naqta bi sihhati ahadihi haysi en taƴaali sellugol gootum muɗum kono wonde jumla on waɗi kal akhbari bil ghuyubi wano habaruji ko nana sallallahu alaihi wasallam yewta en piiji wirniɗi ɗi waɗaɗi andi pellet e ɗin piiji wirniɗi ko nana sallallahu alaihi wasallam maaki pellet goɗɗum e waɗay ma waɗi ko goonga no wawi oɗo habar inne o habar ɗo ko ahad fi kana habar ahad so tawi o selli haray ko woltite ɗono ko ka finde woni ko ka dewe ko noon e habar ahad goɗɗi goo tawaɗo toon filliɓe woɓɓe goo toon ko ɓe tuumaɓe kono joni inne hay so wi joni ko yettisoɓe masala oɗo ari o inni hunde kaari waɗi ka T5 wono e haaneɓe kadi goɗɗo iwna sengo goo ara inna goɗɗum waɗi ka T5 ta ko woni ko goɗɗum no gasa hana ɗengal gotol ɓe wuuri na sen goto ɓe iwri goɗɗo ko kadi iwrira de ga ara wolna en ɗum goɗɗo iwra to ara wolna en ɗum ɗo ɓe innata majmu o no si en jaɓa
en ƴettere en tenere en compte siko gooto tun anno woɗani en inna o ko yetteto joni ko fardu on tum kono ɓay waɗi tike yimɓe buyi fillitike en sikkita ko wonde ɗum ko gonga ka ñettiren no wonde ko haqiqa o wi wa ijabatu da'awat e ijabagol du'aji ko du'i ma ko yimɓe moƴƴuɓe mo du'i fa inna dhalika kasura minhu sallallahu alih w sallam ɗum heewi e makko hatta sara majmu'u maqtu'an bihi haa ɗum ɗon woni joowere muɗum e ɗuuɗugol muɗum e woni ko pelle ɓenɗaaɗo du'ani tun du'a on jaago ɗon e ɗon ɓe anndi ko habaru jeno ari e fii ɗum no ɗuuɗi ko pelletti waɗi e wiyata o habar oɗo on ko pellel kono majmu ɗum ɗon wonde ɓe nelaaɗo du'ani ɗon e ɗon ono laaɗo sallallahu sallam o moƴƴani ali ka gite makko donc haybar ɗon e ɗon ko ndikki o waɗi ɗum ɗon e ɗon ɗum ɗon ko pelletti waɗi sabu fillitike yimɓe filliɓe no ɗuuɗi ɗon ɗon sikki alaa en ko bimajmuihi naqqa bi wumuihi salis tammuɗum ما نقل نوعه وأشخاصه نقل الآحاد أو ما نقل نوعه وأشخاصه نقل الآحاد لكن إذا جمع إلى غيره أفاد القطع بوقوع المعجزات وثبت إنه نقول إقامة يمكن أن يكون غوتو oɗo e ɓaawo jonɗo ko gootum ko e nder e kaawa keeji ko laɗo sallah sallam allah okkimo piiji waɗa kaawa keeji waɗa e muɗum masalan wano badri no allah waɗi no ɓe fooli badri noon e gereeji goɗɗi goo e piiji goɗɗi goo tawata Allah subhanahu wa ta'ala waɗa mu'jiza waɗa ngalaw ɗum ɗo Allah danda ɗon wala joni suraga tan o jokkitirno nabi sallallahu alaihi wasallam ha e puccu makko mo mutika koyɗe makko mo mutika nder leydi sifa on ɗin ɗum no ahad filli kono hiɗen felliti sifa ɗum ɗon yani sifa ɗum ɗon waɗi ko pellet idan nela nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah okkori mu'jizaji heewɗi e goɗɗi goo ko pellettiji gooto on tu ara e fof eɗen felliti ɗum wona alqur'an am sega mo lewdu e kala ko ari ka alqur'an goɗɗi goo ko ɓawi finniɓe hino ɗuuɗi hiɓe nunɗi kadi hiɓe annda yen jaɓi wonde ɗum ɗum ko pelletti waɗino e Allah sembiniri neɗaɗo makko o mu'jizaji e wonno si tawi neɗɗo o ari o nodditike ko tawata yimɓe makko ɓe hay gooto annda ɗum eɗen anndi ko jaɓɓorte ko wigol awa anngo a fenoowo minen ɓe naniraa ɗum hay gooto minen mawɓe amen ɓe nanano mawɓe amen no maaka ɗum minen min wondi e kaari haa hannde o naane ɓen no maaka ɗum kono si goɗɗum waɗa ɗum tum palal ko tawata sifa ɗum hari waɗaani a anndiile hanndi kaari ko wolno ɗum anndi ɗum waɗi ma ko wolno ɗum anndi goɗɗum min hari nanaani sifa ɗum ha hanndi o anndi wona sama karaaji ko enen ɗum ko ɗum ɗo wiyetee mu'jiza waɗta haa Allah okka ɗum on ɗon haa yimɓen taw e o naane ɗo meereejo ni taa ɓe ɓe jaɓa hannde kadi puisque o waɗi ko hay gooto waɗaani idan si o wowli ko hay gooto wowlaani haray ñalɗina hannde kadi en torki Allah yo Allah waɗa en jaɓa e ɓe goongaaji ɗi fof sembina e ɓe goongaaji kadi tentini ko iwri ko hokka Allah subahana wa taala kan ulaaɓe Allah on ɗulaaɓe Allah ɓen ko aakhir da'waahum rabbil aalamiin sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina. Assalamu aleykum.
مسلم من لندي دوم بياسي ما جو كداس الأوكان ما كدر سكر يطلع كداس الجيل Sokè io calmarò da ora. O calmarò man nyande kare da gol. Bil gol ko ga pula. Wala yakunu fi mulkihi illa ma yasha. Fama sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun. la tatago kala materi manuka Allah sina ko umui ko la ko umui ko la tatago